nema veze, znaš kaj, čak ove su, mislim, bitnije, ove su, da. A ovi su mi, lijepi su mi ovi s ovim haljenicama, ali heklavi su... A ove ti je jučer Andrejca slagala, vidiš što ti je. To je njen stil. Da. Dobar dan, No dragi comment. gosti. Ovaj, taj, dobro, i ovaj, gle ovaj. I ovi bežasti. Da, bežasti. Nije se da ne vreći zelen. Malo prvo onako lopticu. Pa ćemo zavezati, tamo onda ćemo se Da, Evo ga, kako za jednu. molim, hvala. Oni svi izgledaju. A onda imamo 4. 4. Nema, vidiš da ja stojim na suncu. Dobro, zamisli da nam je kiša. Ne, sad je meni. Onda je bio problem. To je bilo sjajno, super onak sve. Evo čekamo da nam se osuši malo i da je Kaj imate materijal? Da mi je pravo ostalo zeleno. Pravi, onda se poboje u sredini. I nemoj puno boje stavljati, onda nećeš imati. Pa i Karla ima 15 godina. Ne znaš tako, ali Sad ti je pomoć, gimnazija. mama. Pa ćeš ti napraviti ovako, ćeš imati hajmak. Da, pa to su pjevači s gitarom. Ne, to je samo Sad mi je, sve sam si povezala. Kak treba ili nikak? Da, točno. Mislim, to je Švarča brujala o tome.
Ali interesantna jedna stvar kad ovaj dođe van. Ai caramba! Bolje ne, jer se sjetiš ekipa na njoj. Treba je maknuti nekamo. A kako ćeš raditi? Unutra je kaos strane. Tu, samo stavi. Imaš kaj za djelo? Treba neko imati... Ne, hoćemo samo postaviti slame i zabiti dva kola. Ne, nego sam dvije slame. Daj mi ključe od magazina od Apoto. Kako ključe? Prvi ključe. Ko ima ključe? Nemo, ništa sad, dajmo. Ti se sjeti, stavit ćemo i opet strane dvije slame, zabiti neku slamu i...
Iako se još ponešto slaže, voljeli bismo vam reći da u točno 11 sati i 30 minuta svi zainteresirani za obilazak Dubovca mogu doći pred ulaz u Stari grad. Tamo će ih čekati gospodin Vuk Krsto Frankopan, pa ga potražite, nećete ga nikako promašiti. Mislim da on već čeka sve koji žele s njim u obilazak Dubovca. Čut ćete zanimljivih priča o starome gradu, o povijesti, o tome što se dešavalo ovdje prije mnogo godina u srednjem vijeku. Svi ostali koji ne žele šetati mogu ostati ovdje, pogledati kako se stvaraju veliki ratnici iz sjena. To je na ovom obronku tu iza štandova. Možete pogledati što vam nude ljudi koji su došli ovdje izlagati ili naprosto odšetati do streličarskog tabora, vidjeti što se gore događa. Ako se ne varam, svi oni su u tijeku sa prijavama za streličarski turnir koji počinje u 13 sati. Ugodno se zabavljajte, dobro se provodite. U Starom gradu je i počela radionica, stoga pridružite se tamo gdje želite. Nisam gledala, ali ima to u Intersportu, možeš i tako, Mekinlijeva, pa da. Pliš, od mačka. Ne znam, ali, evo ćemo mi... One nazve, plišnice, oni će se svakog kad budu stavljali, ja sam tako napravio da se svakog stvar ugled, ma mi nekakvih fatrujeva samo. Dobro, budemo to. Pa je, pa vi ste čuli. Ali ti ćeš baš raditi. Nisu baš raditi, ali a sve počelo se različiti. Može? Evo, gledajte vam Dođi ovdje. Dea. Evo sad za par minuta. Ama i kad kiša pada dobro. Uvijek dobro. Magdalena. Reci puno ime. Nemoj spirit. Da vidim pozu. Joj, mačak moj. Udaraj, Lana, evo ja
gledaj strela! Sad sam ja kako krećem, ja sam hoćeš ti. A ovo gore nam mnogo se ljuska. Mariko, itt vagyok-e? Hallod? Ajde, ciao amico. Ciao Marco. Mene gledam samo sam čisto, viš kakvi ostali za njima. Ne znam si oni to na crkvi cijeli bi to, pa... Može, evo sad vam ja. Njih dvojica. Ima i ovo... Ne. Ne možeš previsoko.